Hi mayam ngasi video asidi agi title amadi thumbnail lagi khangbiram lagani agi favorite Manipuri YouTuber Suchitra Laishram magi handaki Ningol Chakouba gi look to ko adagi aina inspire oraga ngasi gi makeup se tawdoini adadi mayam yengminarasi makeup hojre mamang ko ai primer ama lawraga taire adugi matungda sigi illuminator se lawraga I tairani ado madi taigi dia ba ko because magi mai di naturally glow yam laiya ba ko ado agi di lai tabani na ina sigi sena glow ama purakna ba ina illuminator se sizinare ado hoje agi mai sa glow orabani adugi matungda kusan foundation sizina kiya ba ko ado aingonda di kusan foundation ado lai tabani na hoje ki oina liquid foundation ama lawraga ai da taijare do tawna han bada sandok chare adugi matungda beauty blender ama lawraga fajana blend taw thokcharani yama likna tawna foundation se lawbani mayam natural makeup ni na ko ado dark duk later mami gidi segi step se skip to ba yare ado segi makeup se dark duk kai yam visible or diko phajaro ya makeup to aduna idi da khara lai bani na concealer ma lawraga aina khachik tawna cover taw jare aduga same beauty blender do lawraga muka sana phajana blend tak thok jare asi lora matungda compact kama lawraga muka set taw thok jare yamna hena taisan dabida ko natadegi glow do gloi mangini aba adolora matungda ko house spoolie malawraga gi pisum sa han mada hatok charani adoga gi pisum gi lairiba shape asida follow tawraga ko yekcharani hena hendok na yekchan dabida natural manaba eye makeup ta lasi eye makeup ki tamakta uchagiba yam light oiba pink color do lawre aduga crease line da tairani outer amadi inner rom da khara dark khamani fazna blend tawgani mayam blend tawda matam yam changan gani hena natural manaba ado mayam ngasi look se kya mandono kya maloidono khangdia ba ko ado aral basa ba kya yaraga so mayam na ngak piu ko ai se professional makeup artist natte aduna ado hojik cut crease niya ba ko ai gi disum cut crease hairage ba ko ado an bada sumaina dot anika concealer na pb gani aduga mit se mathak lomda yang khatlani sumaina ado ai gi kadai phauba ai gi cut crease ta udoino haibado sena khangma ngam ya ba se yam phaba idea ni ba ko ado sumaina tawre ado taira kai khutna sum depth tawbirame aduga outer corner rom dana hojiki pink color do lawraga muka line do udana ba concealer yekhibagi line do udana ba ko fajana blend tawbirame liquid glitter liner ama lawraga concealer gi line do da fajana yekcharani ado mayam agi segi glitter liner se ko khara quality se phatta baira kai no hangi yam he na pu ya de aduna khara nungai gi drenga si eye makeup se tawbada ado mit makha da ko brown kajal ama lawraga smaina tawna khara yekpiramani aduga brush na blend ta thokjarani aduga ujiki glitter ado mit mathak sika smaina khachik tawra taibiramaga khutna thum dep tawbirame shining ama pibi baida makta ado agi glitter se phatta bagira amada na poya ade ba ko anuna sigi eyeshadow se simri set se lawraga ina smaina tawna khara taibirame hena taisam dabida eyeliner ama lawre ka hojik eyeliner mugiani hena mari se yamna chawna tawna yektabida yamna pikna tawna ko aduga mid ki so inner room da khara extend tawraga yani eyeliner ase ado mid makha da ko khogi pagi mong da ko mid makha da hori ba khogi pagi do adugi makha duga khara line ona smaina ye iya ba ko video du da na isu ye aduga glitter liner do lawraga smaina ina inner corner rom da mukhar hapa mani arang ba do eyelash curler ama lawraga mu eyelash to mu chappani aduga mascara mu khara taisan birani aduga nose contours yam light oina tawki aduna is nose contour amuk tawre yamna light oina lipstick ahan bada color am lawraga taijare sandok chare aduga natural manaba ko sumain tawna tayaba ko atopa color red gumba ma lawraga ko ado lipstick adu dai sum blush oina sum taire sinamu hena phajana ba ko natural manaba ado seni mayam final look ado mayam ai makeup fixer chai bado ai hapak dre do mayam makeup fixer ma
ꯇꯧꯔ ꯆꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯐꯤ ꯀꯩꯀꯛꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯅꯕꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯄꯥꯝꯂꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯦꯟ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ